Хичээл 11 Шипэл Йохан аялал. Гипүн Мумбов дүрм Гона 2 болон түүнээс дээш үүлийн аль нэгийг сонгох утга илтгэх холбох нөхцөл Монгол хэлний юм уу аль эсвэл гэсэн нутагтаа дүйнэ. Эцэг их рүүгээ утсаар ярих юм уу имэйл бичээрэй. 부모님께 전화하거나 이메일을 보내세요. Хичээл тарахаар даалгавраа хийх юм уу номын санд очдог. 수업이 끝나면 숙제를 하거나 도서관에 가요. Хагас бүтэн сайнаар ном унших юм уу найзтайгаа кино үздэг. 주말에 집에서 책을 읽거나 친구와 영화를 봐요. Унтахаасаа өмнө телевизжиг үзэх юм уу интернетээр ордог. 자기 전에 드라마를 보거나 인터넷을 해요. Завтаа үедээ гэртээ амрах юм уу найзтайгаа дэлгүүр хэсдэг. 시간이 있을 때 집에서 쉬거나 친구와 쇼핑해요. Өдрийн хоолнд 김밥 юм уу бэлэн гомн иддэг. 점심 때 비빔밥을 먹거나 라면을 먹어요. 고 있다. Гүйда. Үйл үгийн ард залган доор үргэлжлэх цагийн утга илтгэдэг цаг заах нөхцөлийг гүү энэ ард биш харин энэ ард залгах бөгөөд эзэн биеийн хүндэтгэх тодтголд гүгэшида хэлбэр ашиглан монгол хэлний жээчи байгаа байна гэсэн нутагтай дүйнэ. Бид солонгос хэл сурч байна. 우리는 한국어를 공부하고 있어요. Минжээ биеийн тэмрийн талбайд сакс тоглож байгаа. 민재 씨가 운동장에서 농구를 하고 있어요. Аав одоо уцаар ирж байна. 아버지께서는 지금 전화를 받고 계세요. Сүүлийн үед теннис сурч байгаа. 요즘 테니스를 배우고 있어요. Дүү одоо хөгжим сонсож байна. 동생은 지금 음악을 듣고 있어요. Өвөө ном уншиж байна. 할아버지께서는 책을 읽고 계세요. Сүбина уцаа яагаад авахгүй байсан юм бэ? 수빈 씨, 전화를 왜 계속 안 받았어요? Уучлаарай цэцэрлэгээ хийж байсан юм. 미안해요. 청소를 하고 있었어요. Энэ чогийн идда. Үйл үгийн ард залган тухайн үеийн урд өмнө хийж туршиж байсан илэрхийлэх утгатай хэрвээ энэ талаар туршлага үгүй бол энэ чоги обда гэвэл болно. Монгол хэлний Ж байсан сан дөрөв утгатай Ж байгаагүй сан дөрөв утгагүй гэсэн утгатай дүүн. Ахлах сургуульд байхдаа тэр номыг уншиж байсан юм. 고등학교 때 그 책을 읽은 적이 있어요. Би Минжэгийн дүүтэй уулзаж байсан юм. 저는 민재 씨 동생을 만난 적이 있어요. Би Солонгост очиж байгаагүй. 저는 한국에 가본 적이 없어요. Маш их уйлж байсан удаа би юу 아주 많이 운 적이 있어요. багшийн асуултыг буруу сонсож байсан удаа би 선생님 질문을 잘 못 들은 적이 있어요. гудамд гадаадын хүнд тусалж байсан юм. 길에서 외국인을 도와준 적이 있어요. Бүлгүүгээ идэж үзсэн үү? 불고기를 먹어본 적이 있어요. Үгүй. Одоохондоо
идэж үзээгүй л байна. 아니요. 아직 먹어본 적이 없어요. 여행을 갈 때 뭘 준비해야 해요? 비싼 약을 준비해야 해요. Өгөгдлийг ашиглан загварын дагуу өгүүлбэр зохиож харилцан ярилцсан уу? 민재 씨는 제주도에 간 적이 있습니다. 빌공 씨는 제주도에 간 적이 없습니다. 지금 뭐 하고 있어요? Гүмбүү 있어요. Найз шин солонгосоор аялах гэж байна. Аялын хөтөлбөрийн талаар түүнтэй ярилцсан уу? 지금 뭐 하고 있어요? 여행 계획을 세우고 있어요. 어디에 갈 거예요? 설악산에 가려고 해요. 어기 씨는 설악산에 가본 적이 있어요? 네, 작년에. 작년에 가본 적이 있어요. 그래요? 설악산에서 뭘 하면 좋아요? 잔돈 단풍 사진을 찍거나 약수를 마셔보세요. 마셔보세요. 마셔보세요.